umbango wami lo impela okhona kwi top 10 engifonela kodwa la ko WhatsApp phela ngoba amafoni yawazi kanjani. Cha wakuveza nje ukuthi cha babafowethu lihle iqinisa likhulunyweni bekufanele ukuthi kwenzeke kodwa ngoba phela nabawe competition abakwazi ungacampaign kodwa bekufanele ngoba phela mabebuka nabe ingoma yami emakhaya bayayibona ukuthi isabalele. Wakusho nje impela kangafihla wakuveza futhi ukuthi naye nje ubone ngathi campaign yakhe akayiqinisi kakhulu ngoba akafuna uba nomona. Ufuna ukuthi adedele nje ijele ngoba uyalibona ukuthi lona into enhle kakhulu lento yenza. Sakubele phezu kombuyelo mbuyelo emakhaya kusimanzozi lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili neyefika ngesikhathi futhi. Kuyinto enkulu kumbuyelo emakhaya ukuthi ube nathi la sikulethela khona indaba zamaskandi engachimile futhi. Ngaphandle kokusho isikhathi engihlala kuzo indaba zamaskandi, zoqala nguphathe zona zokuthi njengoba sazi ukuthi namhlanje umhla ka-31 okusuku lokugcina ukuthi abantu bevotela ingoma enqamula unyaka. Ukhuzani ube nama-interview amaningi engabala khona koZululand FM, Khola FM, Ukhozi FM. Okhozini FM uveze indaba abantu abaningi namanje basayibuza ukuthi ngempela ngabe uqinisile noKhuba mayisho nje. uKhuba ushilo ukuthi ngendlela ijele ethanda ngayo uthi umbango wakhe okuyigcwame elisha lize lamfonela ngo-WhatsApp call. Uthi alimfonelanga ngekhona njengoba sazi ukuthi sekukhona ama-call recorder le ndaba iyoziputshuke isabalale i-record kodwa umfonele ngo-WhatsApp call. Uthi umvumile kwasho ngempela ukuthi cha ijele livimbisele yonke indawo and futhi nayo uyafisa ukuthi ijele linqamula unyaka njengoba kuyingoma etrenda kubantu. Uthi-ke uze washo ngempela ukuthi ungabe uyama manje inkinga nengoma yakhe ikhona ku-top 10. Uthi ingakho-ke icampaign uthi that is why nomkhankaso wakhe ungaqinile kakhulu e-top 10 ingoba vele uyabona ijele ukuthi liyadeserve. Mbuke lapha emakhaya ngabona ey'themba lezi ndaba ey'shiwo yena uKhuba njengoba uze washo ngempela ukuthi uma ukuthi abantu bafuna i-proof engayirelease. Uthi kodwa leyo nto leyo yobe isiphula-ke isivumelwano njengoba nigcwame elisha bengashongo ukuthi lezi ndaba akayikhiphe. Uthi kodwa uma ukuthi no Mamdudu ngoba bebethe abayikholwa lento leyo uthi ubengayirelease naye i-proof. Mbukele emakhaya ngabe uyayikholwa wena lezi ndaba ukuthi igcwame elisha lifonele uKhuzani lamvuma njengoba sazi ukuthi uyimbangi yakhe la emculweni kamaskandi Beze beyikholwe. Ngike ngathintwa nje umbango wami lo impela okhona kwi top 10 engifonela kodwa la ko WhatsApp phela ngoba amafoni yawazi kanjani. Cha wakuveza nje ukuthi cha babafowethu lihle iqinisa likhulunyweni bekufanele ukuthi kwenzeke kodwa ngoba phela nabawe competition abakwazi ungacampaign kodwa bekufanele ngoba phela mabebuka nabe ingoma yami emakhaya bayayibona ukuthi isabalele. Wakusho nje impela kangafihla wakuveza futhi ukuthi naye nje ubone ngathi campaign yakhe akayiqinisi kakhulu ngoba akafuna uba nomona. Ufuna ukuthi adedele nje ijele ngoba uyalibona ukuthi lona into enhle kakhulu lento yenza umbango weMamlady nawe King Sifiso noma I know lalela ke Mamlady D angiyena mina umuntu wamanga stalo nje ubufakazi manje ithi nina ngibuveze kuzomveza phela abantu abaningi bazi ukuthi omaskandi abantu abaningi so kuyizitha lezi impela engabulalana noma ibonana yabo eseku wrong phela ukuthi akangithumanga ukuthi ngizokusho kodwa nje akunjalo nje. Kanti futhi ezinye indaba engudotsala zona futhi sathithi uKhuzani ezokuthi uKhuzani uncokola kuBig Zulu emva kokuthi uBig Zulu noKhuzani beqhathwe endaweni eyodwa noma kumunxawe eyodwa kwengoma ezonqamula unyaka. uBig Zulu belokhu egadla kuyijele ephinde egadle futhi uMageje egcwame elisha njengoba eshilo ukuthi abantu mabevotela ijele uNkulunkulu uzoze bafake ejele babuse bengene ejele. Uyagadla uKhuzani la uthi akalaze neRasta elidla inyama kuzokhumuleka ukuthi khona inkulumo noma khona ikolelo ukuthi amaRasta awayidli inyama. Akwelaleleke la uKhuzani encokola naye uBig Zulu. Bengithi mina mhlambe kwenzeka iphutha mawuthi wena ufuna ukudla inyama ekubeni uyirasta. Mina ngagcina ukuthi amaRasta awayidli inyama. Kanti sengiphethe indaba ngiyiphethe ngokuthi ijele laKhuzani lokhu lingenile abaculi njengoba la ubona ukuthi abaculi begospel engabala khona oJumbo noThina Zungu bayicula ke lengoma ethi ijele. Umshado alani jele Mama ngashada ngoba
ngekhetshele hayi kubi umshado akunitshele noma ngashada ngoba ngekhetshele umshado akunitshele ngoba ngekhetshele noma ngashada ngoba ngekhetshele umshado akunitshele. Kanti futhi-ke ezinye indaba zokugcina ezokuthi uFalabo usekhuphuke ngonyenyavu lemoto entsha. Njengoba sazi uFalabo udume kakhulu ngokushaya isiginci lapha kuKhuzani, emva kokuthi uKhuzani behlukanile noNkulunkulu weginci okuwumuntu yenziwa. Wabe sethola ku-Magic Fingers okuwuFalabo, yena-ke osesey'tanjeni ushayela uKhuzani. Siyambongela uFalabo ngokuthi athenge lolu nyavu lemoto entsha. Kwesimanje sonke indaba ayipheli, sizohlangana futhi ngokuzayo nibe no-New Year omusha. Siyabonga.